Mai ko hoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun roi net la mai thon riu dare na nu bu tarik patai kum singne na chui na churuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Infal February tarik kathum Central BJP leader Nun Roi February tarik kathum Tuesday khao Yumnam Khamchan Singh ta Manipur tung legislator party leader khang kada laukan the kumna Khamchan ta Manipur chief minister khang ot la pani the Kuki leader khani former minister Nemcha Kipgen le NPF MLA LD Kho kanai rui deputy chief minister Phungbam Nuwe tuna lumnu mai chamri ti thai kane mi tai February 3 kathum nong Manipur tung BJP MLAs nun ta Delhi kaw gutna president's rule ngan launi mai khaw center rit la ding la lo kan chonge BJP MLAs meeting kariu kan metang Manipur tung NDA partners nun leni meeting kariu dat kanei mi da khaw BJP parliamentary board roi Monday nung tai Tarun Chuk ta Manipur Legislative Party leader ta election suni mai tuang Central Observer khang kada laukan chonge Yumnam Khamchan Singh hai BJP tuang elected leaders pangkhau ganthau liang mai ni suba me kumna kamai hai lungning inthan liang mai lat sa rauna tan pat gai me puwi khani ka tuang constituency hai development tan chui liang mai khau ka za ba mi tu na sa kani ning daw lo nuwi tatkan me August bu khota parliament roi president's rule tai bu charuk khang zai ka so laudat kan chonge Infal February tarikathum Premarital Counseling in Manipur to Mailam Khao Zang Nai Khatwang Awareness Program Manipur State Commission for Women Kani Women's Cell Regional College Lilong Chazing Rekariu Na Lang Na College Seminar Hall Khao Tat Kai Kan The Awareness Program Tong Tap Mai Hai Pre Marital Counseling Tong Intuk Mailam Din Lau Khang Kai Khun Gwai La Zan Gai Na Lung Khang Khani Charuang Khao Chu Zang Mai Nai Na Lung Khang Ri Tat Kai Kan Chwangi Kamung Khautai MSCW Chairperson DH Tining Pham Mongsang Roi MSCW Statutory Body Haikum Singnai na Charu Khau Manipur tung into mai kwaita Zai Thau Lau Khang Khani Ngak Lau Khang Kasiam Thau Kan Chongi Tuna Sakane MSCW Re Domestic Violence Khani Kai Khut Lung Khau Khata Chana Mak Mai Sang Roi Phungku Lau Mai Case Azu Sinba Me Tuna Sakane Tamenglong February 3 kathum Manipur government roi internally displaced person ta March tarik tamru na khat kum singnai ni tri na suruk nga lung khaw kan yu kai ti handat ngam khang tu na la lu khaw re kai sam su ka si lau mai zawsin khangwang mai official team ta inter district area Infal West lekang pokpi khaw alai kan thei official ton cham thelai na Sikmai police station bang khaw nai mai kanto Primnagar Khaulat lupat khawrek kai sam su kasi lau mai nun ta zawsin khang sub deputy collector office tuang staff nun security personnel le kazaw na guang mai kan khaw mansai chui inbu re alai kan chonge tun sa kane mi khawtai re sub deputy collector office tuang staff akhat le IDPs akhat ka biu kan ne tun cham te re ti thai kane mi high government resettlement process akhat suna kaingam chingmang hills le kanto Primnagar khaw guang kan chonge State Government Resettlement Initiative Suna Manipur Chief Secretary Re January tarik chui na chikyu kum singnai na chui na charu khautai ri paktat bang mai kwaita March tarik tamru na khat kum singnai na chui na charu ngal lung khau kaniu kai ling khau ti lung kwang laudat khang karambam the tu na sa indau kan chonge Asai ngan mai lung khau IDPs chingru na charu phai pungu thu kaniu kai ti lung laudat tang kan chong the Infal February tarik kathum Union Minister of State for Finance Pankaj Chowdhury reduced no Parliament Kauti Thai. Kan mai khau Manipur flood relief kani disaster management kan financial assistance na dangka. Crore Paisruk Suit na Chikyu Point Riksanai na khat tipat kan the to na sakane. Manipur MP Dr. Angomcha Bimal Okoizam re Parliament khau than kan mai khau mi tuang lat bam hai Chowdhury re sa indau kan chongi Pankaj Chowdhury re Lok Sabha khau sa indau kan mai khau center re Crore Pai stroke treat na chikyu point risk nai na khadaw hai financial year kum singnai na treat na padai treat na pung le kum singnai na treat na pung treat na churuk khaw release sukan tongi tuna sakani mi tong sen bam tai natural disaster khaw relief suna dui dai mai changpum kai sam kasikan me khaw sin su khanti pat kan tongi inbu na supplementary questions ka minister the state disaster response fund tong center share suna dangka crore risk sanai na chikyu point Chui ni tilaw kan chonge mi taina rap na government with disaster related components le karyang nai na special assistance schemes for capital investment ni dangka crore phaikarik secure na chanai tilaw kan chonge to na sagane Minister tai rui dui dai khawrei khani malai pang khawrei kabiu kan mainun khang relief rehabilitation khani restoration khangni fan hai tipadat khang
tamba mi tu na sa kani in taw sabo mai disaster relief sen bam hai central support funds le kalang bai di tu na ni sa kani thai kum sing nei na chui na pung khau dui dai mai rui man sai la kha ching rik sruk nga padai phai ta servic sanai na chikiu ka biu tang kani kum na mi tai kai ching tam ru na pungu phai thum rik dai na kanai khani localities phai stroke rik dai na ka thum ka biu kan chonge Infal February Tari Kathum Democratic Student Alliance of Manipur Jong volunteers nundroi bossam tong examination papers kani answer scripts tong quality CA to na Board of Secondary Education Manipur Office Babupara khau protest at kai kan thei protest the Democratic Students Alliance of Manipur tong President Mayengbam Samorjit Maitai Rui Zaina tat kai kan tunge protest kautai incham nanun tai replay card sinlian na khani slogan azu kaun examination papers rung quality haidi kam siba melam khau inquiry tat kai lau khang demand sukani incham nanun thelai na examination papers kani answer sheets tai substandard de kumna suppliers nun ru khau katum na tan mai action la lau khang demand sukani Tamenglong ting nai luan nanu bu tarik padai kum singne na chui na charuk lautwan kalan ting zin nai na ye singba ang ting puk in than ne nanu bu tarik pungu kum singnai na chui na charuk lautwan kalan ting zin nai na ye singba ang ting puk in than ne mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rek ngan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khoring ngan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the